chim khipui YouTube channel milo thir saka lo subscribe tu song te in zawa in chibai ka buk chewa voin hi okas disom ni le pali ni lai ni ania tun chuma hian Longtlai district thuthar omte kanun tar lang le don ani chim khipui YouTube channel a hian thuthar thatak tak te clear tur om thina he channel la subscribe lo te khan khong takin min lo subscribe sak zel ula subscriber te le he channel lo clear thin tu song te lo in en kol tha ula lo dam zel ula thuthar thatak tak te nen hun kan mang ho zel don nia ole Longtlai district thuthar omte lo ngai thai la voini a khan Longtlai Samagra Block Resource Center huam chunga primary school atanga higher secondary school a zirtir tu te pualin training on inclusive education le public finance management system zirhona nei ani Samagra Shiksha BRC Hall Longtlai he hun an man hi pukelal than moya block coordinator chuan kai ruain kwalian PTT be khaji SDO sadar Longtlai chuan an du reng wang nilova pian phungar har sat na nei vo bik te kan school no pangjinga an omani chuan chungmi te be se na lein nga na chu zirtir tu te in nia antana in ti thei te chu do thei na nen lo thok zelang cheu ti in pian phunga har sat na nei no pang te hian mi pa ngai anga theina an nei zia hai chuak thei tura thei top chua turin kal khom zirtir tu te chu asoma faina chungchanga thei anga tam school no pang te hena faina le thiang hlimna chungchang soya ataka thopui zel tura cha bokin zirtir tu te atanga no pangten an hriat le an von thin hi an puitin thlang poin an tha to lova chuwangin fai le thiang hlim taka omrang tura in no pangte in fui thar rang apoi mo hle ani atibok he hun tel pui tu PR la nun thari DEO le Samagra Shiksha Longtlai DPC ni bok chuan kalkhom te fui na thu sein PC la ram din chunge CWSN Samagra Shiksha chuan kalkhom te hena zirtirna ape ani voin chonroma ve khan public finance management system zirhona nei ni bokin Samagra Shiksha Longtlai block nuaya accountant ten zirtirna an pe ani voin ya ve khan Samagra Longtlai block te bua sain school no pangjinga mit lama har satna nei te en fiana hun bua sai ania no pangjinga tarmit mamo te hena tarmit siam sak ngal an ni bok no pangte mit endik sak tur hian pulal fakoma district hospital ophthalmic assistant chu thok chuakin no pangthanem tak an mit ayan dik sak ani vina khan government Longtlai college chuan students union soi tu thanna an neya vice president VL Thachunga third semester le general secretary Laldin Lua third semester te an thang government Longtlai college ten kum sang ni som ni le pan ni atanga sang ni som ni le pathum atana student union soi tu an thlanna hian vote la song hi zathum som ni le paruk ni in lungrual taka an thlan chua te hi vice president VL Thachunga third semester ni in ani an contest atling ania general secretary Laldin Lua third semester ni in assistant Lalruat Liana third semester chu than ani bok cultural secretary tan Lalom Tuangi third semester le assistant Lalram Ruati third semester te chu an contest tling ve in magazine editor tan Loren Van Lermachinza fifth semester Mizo department le assistant OL Rodinga Khaila fifth semester history department te chu an contest in tlinga puan an ni bok hetiang bok hian indoor secretary Lalming Chungnunga third semester le assistant Kevan Lalhuzuala first semester te chu an contest bok in tlinga puan an nia outdoor secretary tan Van Lalmuaka third semester le assistant tan HL biak engi third semester te chu lungrual takin an thlang chuak bok government Longtlai college a hian zirlai zali somnga le pakua tuna hian anom mek ani
government longtai college a hian principal piang te hi student union president nisa anni Lai Students Association General Headquarters tenan buasai TT Construction Inter High School Quiz Competition 2022 chu nizan akhan honna nei ni in high school pathum ten in elna an machon ngal kholian nia he hun man puitu puel daniela LDCA executive member education primary changtu chuan zirna chu khotlang ramle nam mason na thlen tu ani thu sein zirna ngai poimo lo ramle nam chuan mason na mel an hungai lo atia kan ram suai tu te nakin loka an din mun ron lua tu tur te chu tu na zirlai te an ni thu sei bokin chutiang mo phurna hlen chuak thei tur chuan tu na tanga in buat sai apoimo a tum fel tak nei zirlai atum thleng tur chuan in thada athiang lawani tin zirlai kal khom te chu social media laka in thiar film turin acha a social media chuan kan ram ai cheme ka thil thalam a in a chelam ala thlen thu sein mishing thuak memory full ve thailo kan neya he memory hi tangkai taka manga social media manga ti chelo tura cha in thalai tam tak nun ti chemek tu rui lo le social media lu chil mek te chuan arang theyang pera ansim adu thu asai lang bok TT Construction Inter High School Quiz Competition 2022 honnain khom hi tumbik chewa Vice President Lai Students Association General Headquarters chuan kai hruaya hun sermang tu Reverend Laro pe ka chinza Lai Rami Suwa Christa Baptist Goshan Thalai Pola General Secretary chuan tumlai thalai le nu le pal te singa le khapu chiraya social media kom ngi zok kan tama wangin kan nun chu alet lingin kan mang me kan hitin Bible le khapu tha chiar war ko atran lak thar apoimo thu asai bok LSA General Headquarters tenan buasai Inter High School Quiz Competition main sponsor chu TT Construction longkai ni in sponsor tu dang te hi CS Pro Art longkai bazar le longkai DC te ni in he quiz competition a hian longkai ko pui chunga high school pasari le bungtlang sauta Presbyterian English School te antena anvain high school pariat antel ani he competition hian ogas ni som hile panga naktuk zan thleng hi a o don ani Luzana khan longkai thi sports committee buasain central uele hola longkai thi football team tena jersey an hak tur tlang zarna hun man ania jersey hi puja chef lalming thanga general secretary central uele in tlang zarin pu amol srivastava longkai DC in jersey tlang zarna hun hi amhan puya ani ba ka hian longkai 3 PL2 MDC putila leng mo na point amhan pui bok ani jersey transfer tu pucha chef lalming thanga chuan longkai 3 in fiammi footballer te ta na jersey thar transfer na hunan nei thei chu lo mommati thu aseya jersey thar han hak le han nei thar te hian in fiammi te ru ati phur thar theya in fiam na a thil poimo tak pakhat ani tin chuti rualin jersey chu thil man to nei zung zung harsa ani thu sein dimle uluk taka en kol turin in fiammi te acha bok ani puja chef chuan vengle in fiammi te manga inar ru ne ya jersey moi tak sponsor tu JL Enterprise te hena lom thu asai bok ani L3 football team te hi tun MLA Cup khelme ka hian win chun dar som le pakhata khan pang khuanen in tumin longkai 3 te hi 2-0 in anchak nge ani nimin thole ni akhan pu suno chondro parwa chu te chung kwa chen na in chu bung ro ang ma chu man lovin akang ral
pu suno chonro te in kan hun hi choma dar som le pakhat vel ania in kan lai hian in nei tu te hi anom lova kang mei lo chhuana hi tap mei atanga kang kai ni tur an ngai ani pu md laldinga parwatu hnen atanga chongte time sin thu dam danin kang mei achuak ti an hriat rualin khotlang mi puite an pung khom ngala theitop choin an thela mundang ero akang kai man talowani he in hi akan nasat man e mawangin theitop chua thel tumni ma sela thel theilovin akang ralta ani parwatu vc le branch oile te chuan kang mei turte chom dolnan ve buran khon ngala in kang hian abul hnaya electric hrui akan chiat telawangin hemi siam that ngale pu suno chonro te an lo chen leilok na tur in sak natangin voini akhan khotlang huap a natlang nei ngal ani bok ani pu suno chonro te in hi mawrap abangdap le achung di ania erong bolnan tap mei an mang thin ani chung komembar hi pathum khosamek anni pu suno chonro te in akan na hian an bu fai nei zong zong te chu kangral vakin an ran vulai ui pali akang hlum tel bok ani nimina khan samagra shiksha longtai district te buasain puitling jiak le chiar thiam thar ten ni tin nun phunga le khathiam jok te hriat ang an hriat veya thiam thil neya izon na an nei theinan le thlai le khazir to lo te ta na ezon na kong ain hon theinan kong in ko mu na hun buasai ania BRC hall longtai he hun buasaya kholian longtai dc pu amol srivastawa chuan longtai district a puitling jiak le chiar thiam lo tamberna district kan ni hi ka vei hlea puitling jiak le chiar thiam lo ten jiak le chiar an thiam na tura samagra shiksha ten an malak na chu lotling zel se tu thu sein chutianga samagra shiksha longtai ten an malak na awanga puitling jiak le chiar lo thiam ta ten eizon na ngel ngat an nei theina tura hetiang hun an bua sai hi changkai takamang tur le an thil zir le an ngai thak te chu an malam hun atana kong ko mu tu tan mang theu turin acha bok he launching program hi PR lal nun thari district education officer le DPC samagra shiksha longtai district nibok chuan akai ruaya PN van hamoi APO samagra shiksha longtai chuan kinot address sein longtai district chu Mizoram district jinga puitling jiak le chiar thiam tlem na beran yawangin district dang ain adult education wing point ma an lana sa nia tar langin zirna bak pi lama jiak le chiar thiam to ten ezon na ngel het an nei hi education in atung ani thu asoi lang bok samagra shiksha in he program an kalpuin atan hian official board din ania he program noya hian trade pali auma chung te chu critical life skill housekeeping kam restaurant workers floriculture le pickle and jam making tenin beneficiaries mi somli le panga than chuaten September ni khat atang hian BRC hola training an nei chan don ani launching program an man hi puef lal ma chuana education officer LDC chuan lom thu sein hun akhara sonulama sensitization le training nei chun zomin PN van hlamoi APO samagra shiksha longtai chuan kalkhom ten hena zirtirna ape ani Fetu ta ka ta hi like sa ni subscribe sa notification bell ni storin param ne che ani India rampum huapa age control na thok tu te hlo bi siam that chung changa nimina khan lung oi lo na alantir ania National Age Control hoi hian India rampuma District Hospital le Community Health Center CHC ate thoktu mi sin ni sanga bor vel anum meka henga thoktu te hlo hi kum sang ni som le pathum October tha khan siam that lo ni to in heta an hlo siama hian lungoi lovin siam thale tur an nor rang nu kum riat lai aral le nuwa August ni thum sang ni som ni le pania nako chuan hlo bi thar aron siam chuak le ta a he a hlo bi thar siama hian kumnga ayari thokto te chu ngai sak an ni lo zia lo langin HIV AIDS lama thoktu sang chuang te chu
kum lama na dang zong thei din huna ding to lo kum som ni chuang rin takalo thok to te ania hetianga lo thok rei to ngai sak ni alwa nako in lo bi thar asiam chu lungoi lovin rampum huwa pa lungoi lo na lan tir na hi an huai hota ani hemi chungcha hian India rampum huwa pa age control na thok ten lungoi lo na lan tir chu Mizoram a po zom ania Vaini akhan India rampum huwa ple state ayo tele nako le Union Ministry Health and Family Welfare ayo te anin bia heta anin biak na hian ra tha chu alo ani chuan tiam chin om lova nor na wai hot an latum ani tun din huna Longkai District Hospital a hian M6 staff hi som le pali anom mek ani